таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомади тантанавӣ доир гардид, ки дар он гурӯҳи кормандони ҳифзи ҳуқуқ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаю сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр қадршиносӣ гардиданд. бо иқдоми собиқадори прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Мақсуд Гадоев дар деҳаи негноти ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ маҷмӯи биноҳои хизматрасон мавриди истифода қарор гирифт. дар ҷамъомади тантанавӣ ба ин муносибат муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ширкат дошт ва сухан гуфт. дар ҷамоати деҳоти Саразм бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52-юми деҳаи зери ҳисор 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як чорабинии хотирмон таҷлил намуданд. 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 10 ба номи Офтобак сазовор истиқбол гирифта шуд. дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон толуғ хурди мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр чанд лаҳза ба ихтиёри кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ вогузор гардид. инҷо ҷамъомади тантанавӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд ва дар он раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта, нақши кормандони ҳифзи ҳуқуқро дар таҳкими истиқлолият бо далелҳо таъкид дошт ва гуфт, ки хизмати шоистии кормандони ҳифзи ҳуқуқро роҳбарияти олии мамлакат, мақомоти иҷрои ҳокими давлатии вилояти Соғ ва шаҳри Панҷакен пайваста дар мадди назар қарор додааст ва бо истифода аз хурдтарин имконият заҳмати онҳоро ба нафъи халқу ватан қадршиносӣ менамояд. дар идомаи суханронӣ Абдухолиқ Холиқзода аз сиёсаи муваффақонаи президенти мамлакат, сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ муҳтарам Эмомурраҳмон дар тинҷуву осоиштагии кишвар, беҳбуди рӯзгори мардум, таъмини фазои сулҳу ваҳдат, таҳкими қонуният ва истиқлолият, тинҷуву осоиштагӣ дар хонадаи ҳар тоҷику тоҷикистонӣ андеша баён намуда, нақши кормандони ҳифзи ҳуқуқро дар ин бобат неку шоиста арзёбӣ намуд. баъдан дар вазъи тантанавӣ ба гурӯҳи калони роҳбарону кормандони ҳифзи ҳуқуқ сипосномаҳои ифтихорномаҳои мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр супорда шуд. раиси шаҳр мукофотҳоро супорда бор дигар арҷу эҳтиром гузошт ба нақши ҳар як корманди ҳифзи ҳуқуқ ва изҳори бовар намуд, ки онҳо минбатам дар ободии Тоҷикистону осоиштагии рӯзгори сокинон, таҳкими қонуният, пешгирии ҷиноятҳо, мубориза ба муқобили зуҳуроти ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро шомил шудани баъзе ҷавонон ва дигар падидаҳои номатлуби зиндагӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. ҷавобан ба ин боварӣ мукофот гирифтагон ба роҳбарияти давлат изҳори сипос намуда қавл доданд, ки ба халқу ватан ва роҳбари муаззими он муҳтарам Эмомурраҳмон шоиста хизмат хоҳанд растонд. زن مادر شکر از آن هستم که در این وطن تیر و عبور زندگی میکنیم، صادقانه به وطن خود خدمت میکنم و میگویم که شکری آب، شکری خاک، شکری شام و شکری صبح عطرناک، تاجیکستان عزیزم، مادر جان عزیزم، استقلالیت وطن مبارک باشد. дар деҳаи некноти ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба мавриди истифода қарор гирифтани 3 нуқтаи хизматрасонӣ, ки он бо иқдоми собиқ корманди прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадори меҳнат, фарзанди барӯбанди деҳа Гадоев Мақсуд Муртазоевич сохта шудааст, баргузор гардид. дар ҷамъомат муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ширкат намуда нахуст ленти рамзиро бурида, сипас аз иншоотҳо, китобхона, меҳмонхона ва сартарошхона бозид ба амал овард. баъдан дар ҷамъомади тантанавӣ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода баромад карда бо ифтихор аз иншоотҳои суханрон, ки дар тӯли солҳои истиқлолият дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар 30 соли истиқлоли давлатӣ биноҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 деҳаи Артуч ба номи Абулқосим Лоҳутӣ، муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 деҳаи Мадовара ба номи Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 109 деҳаи Некноти Нав ба номи Боймуродов, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 76 деҳаи Шашқади Нав, биноҳои маркази саломатӣ дар деҳаи Артуч, Панҷруд, Шашқат ва Бӯстон, пулҳои байни деҳаҳо дар Артуч бо дастгирии соҳибкор
Qudratov Mahfatullo در دهه زیر حصار با دستگیری صاحبکار احسای بامالله در دهه نیگنات با دستگیری شریفوف ایشانکور در دهه پنجرود با دستگیری اهالی میدانچه‌های ورزشی در دهه‌های پنجرود ششقت با دستگیری اهالی حمام با دستگیری ایگاموف ذکریا در دهه ششقت کوهی مادر با دستگیری اهالی در دهه ارتوش مهمانخانه در دهه پنجرود و نیکنات 41 مرکزهای خدمت رسانی و سبدا در 13 دهه‌های حدود جماعت ساخته و استفاده داده شدند. بعدا به صاحبکار سپاسنامه مقامات اجرایی حاکم دولت شهر سپرده شد. در چهاربینی دیگر مهمانان نیز سخن گفته اقدام مقصود گدایف را اقدام شایسته و جوانمردانه ارزیابی نمودند. گروه ایجادی تلویزیون سیما آن روز و بسیار از نفران در این چهاربینی اشتراک داشته مصاحبه کوتاه تلویزیونی انجام داد که در آن مردم با جانبداری از همت و سخاوت مقصود گدایف سخن گفتند. صحبت کوتاه ما با مقصود گدایف دلیل بود که او جواباً به دعوت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جهت سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به چنین سازندگی دست داده است. با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امام رحمان سالهای 2019 و 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و تمام خلق جمهوری تاجیکستان در این سمت کار کردند. ما هم اقدام گرفتیم در اساس سپارش‌های پرزیدنت دستور پرزیدنت که در دهه خوشمنظره نیکنات یک بنایی که کهنه بود فرسوده بود همون برقرار کردیم و چخیلی که می‌بینید در اینجا من قریب زیاده از 5000 کتاب‌های کلاسیکان و شاعران و نویسندگان معاصر جایگیر کرده شدند. غیر از این در اینجا یک مهمانخانه یک سرتراشخانه ساخته امروز با مناسبت 30 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان با استفاده داده شد. یادآور میشیم که برنامه علایده از این اقدام جوانمردانه نمایش داده می شود. омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти саразм идома дорад. роҳбарияти ҷамоат якҷо бо соҳибкорон тадбирҳо андешид то ки маҷмӯи иншоотҳои ҷашнеро мавриди истифода қарор диҳад. яке аз иншоотҳои ҷашнӣ мағозаи фурӯши молҳои сохтмонӣ ки бо иқдоми соҳибкор мастура нишонава бунёд шуда буд ба таври расмӣ ифтитоҳ гардид. дар чорабини муовини аввали раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода иштирок дошт ва лентаи рамзиро бурида ба соҳибкор барои чунин ташаббусаш изҳори сипос намуд. иншооти дигари ҷашнӣ дар ин ҷамоат бинои дуошонаи маркази хизматрасонии муҳаббат буд ки он ҳам бо тантана мавриди истифода қарор гирифт. муҳаммад содир сафарзода баъди ифтитоҳи маркази хизматрасонии муҳаббат ба соҳибкор асрор хоҷаёров ҷиҳати иқдоми некаш миннатдорӣ баён кард. соҳибкорони ҷамоати деҳоти саразм аз ҷумла уткул содиқов таваҷҷӯҳи худро ба соҳаи тандурустӣ равона намуда бинои дандонпизишкиро сохта ба истифода дод. дар паҳлӯи ин бино бахши минтақавии маркази хизматрасонии спитаменбонк дари худро ба мизоҷон боз кард. мавриди истифода қарор гирифтани иншоотҳои мазкур на танҳо дараҷаи хизматрасониро баланд балки барои чанд нафар сокинони ин минтақа ҷойи корӣ муҳайё сохтанд. муҳаммад содир сафарзода баъди боздид аз ин иншоотҳо сокинонро бо 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфта изҳори боварӣ кард ки инҷо минбаъд ҳам дар корҳои ободониву созандагӣ ташаббускор хоҳанд буд. حاضرین گرامی، اقدام بزرگ سازندگی و بنیادکاری که در تاجیکستان عزیز ما از جمله در شهر و دهات پنجکند در دوران استقلال دولتی عملی گردیدند، البته با شرافت زحمت صادقانه مردم وطن دوست و وطن پرور شریف و سربلند و صاحب خرد و صاحب احترام تاجیک صورت گرفته است. به خاطر حفظ این نعمت بی‌بهای تاریخی یعنی استقلالیت که شرط هستی و بقای ملت و کفیل فردای درخشان آن می باشد، همچنین برای تحکیم دستاوردهای آن از جمله صلح و ثبات، وحدت ملی و باز هم بهتر نمودن سطح و صفت زندگی خلق عزیزمان
هر یکی ما وظیفه داریم که منبر نیز تمام دانش و تجربه و سعی و کوشش خود را با این راه پرشرف سفربر سازیم و با زحمت صادقانه خود وطنمان را باز هم آباد و زیبا و دولت صاحب اختیارمان را پیشرفته و مقتدر گردانیم. ملت سربلند و باستانی تاجیک در پیش باز راه دور و دراز دارد و قادر است که با زحمت فداکارانه خود و دستاوردهای از این هم بزرگ نائل گردد. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 52 ده زیرایثار که نام فرزند فرزانه ملت شاعری شناخته مستان شیرالی را دارد در عرفه جشنواره 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی نمود ادانه داشت. اینجا آموزگاران، خوانندگان، اهالی دهه و مهمانان با شکرگزاری از فضای صلح و وحدت به هم آمده جانبداری خود را از صاحب استقلالی تاجیکستان ایثار می‌داشتند. جامعه تنتنه را بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شاده اعلام می‌نماییم. در جامعه تنتنوی معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده برآمد کرده محتوای پیام تبریکی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی و سهم حاضرین رسانید و از جمله افزود: مردم مهنتکش جماعت دهاتی رودکی، حاضرین گرامی، چند روز پس به سنه سرنوشت‌ساز و مقدس استقلال دولتی که در ارزشمندترین دستاورد ملت فرهنگسالار تاجیک بوده برای بنیاد دولتداری نوین، رشد ساحه‌های سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و احیای ارزش‌های ملی زمینه با اعتماد فراهم آورده است 30 سال پر می‌شود. در این روزهای فرحبخش تاریخی نخست همه شما را بخشیده به 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته برای شما و در شخص شما و همه مردم سربلند دیارمان سلامتی، روزگار خوش و زندگی آباد تمنا می‌نمایم. بگذار در سراسر تاجیکستان عزیز صلح و وحدت پایدار و خاندان هر یک تاجیکستانی پر از شادی و نشاط باشد. چون انان خدمت‌های ارزنده گروه کلان آموزگاران با سپاسنامه‌های جماعت دهات رودکی خط‌شناسی گردید. برنامه کنسرتی با جامعه تنتنوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 ده زیرایثار جماعت دهات رودکی حسن انجام بخشید. ایدی استقلالی ما فرخنده باد بر همه خرد و بزرگی مملکت ایدی استقلالی ما فرخنده باد. استقلالیت چون رمز آزادی و یگانگی است و تمام امکانیت‌ها را فراهم آورده. آنچون خورشید درخشان راه آینده ما را نور و ضیا بخشید و بهر عملی نمودن هدف و مقصدهای نیکو نیروی تازه را اهدا ساخت. به پیشواز 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کودکستان رقم 10 به نام آفتابک ادانه آرا داده شده بود. در پیشتاق بنا شعار و آویزه‌ها نصب گردیده بودند. به مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تا مکتبی رقم 10 به نام آفتابک در گروه آمادگی به مکتب چاره‌بینی خاطرمان برگزار شد. چاره‌بینی با سرودن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. Thank you.
мушовири шӯъбаи маориф Лола Насимова иштирок дошт ва сухан гуфт. имрӯз дар кӯдакистони рақами 10 таҳти роҳбарии мудираи кӯдакистон Азамқулова Нодира бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як дарси кушоди тарбиявӣ гузаронида шуд. хело ба маврид буд. аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи мудири шӯъбаи маориф, шахсан аз номи худам, шумоён дӯстроякони азиз, кормандони ҳамин муассиса, инчунин тамоми мардуми шарафманди Панҷакенти азизро бо омади ҷашни истиқлол табрик ва таҳният мегӯям. ба хонадони ҳар яки шумо пеш аз ҳама сулҳу салоҳ, осоиштагӣ ва зиндагии ободро таманно дорам. бигзор Тоҷикистони азизи мо аз ин ҳам зиёдтар гулгулшукуфон бошад ва сулҳу ваҳдат ҳамавақт пойдор бошад ва шумо дӯстроякони азиз дар зери осмони софу беғубор ҳамавақт ҳамаинхел хурсанд ва хушбахт зиндагӣ кунед. идатон муборак. сипас тарбиятгирандагон бо қалбҳои пур аз ватандӯстӣ порчаҳои шеърӣ қироат намуда, бо сародани суруд ва рақсҳои мафтун чорубиниро пурмуҳтаво намуданд. мураббии пуртаҷриба Халилова Қумнисо намоиши ҷолибро оид ба таърихи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш кард. бачаҳои азиз, имрӯз соати тарбиявии худро мо дар рӯзҳое мегузорем ки тамоми халқи Тоҷикистон ва тоҷикистониён ҷашни фархунда, ҷашни таърихии худро бо тантана ифтихор аз ватани азизу обод ҷашн мегиранд. инҷо маводҳое ҷамъ овардем ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. истиқлолияти мо бачаҳо 30 сола шуд. ин ҷашни фархунда, ин ҷашни таърихӣ 30 сол аст ки мо соҳиби истиқлол ҳастем. давлати мо озоду ҷавон аст. мо ба якчанд комёбиҳо ноил шудем. бо ин ҳама албатта комёбиҳо бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мебошад. саҳми ин абармарди миллат дар пойдор мондани соҳибистиқлолӣ, тинҷи осудагӣ беҳад калон аст. дар поёни чорубинӣ мудираи кӯдакистони рақами 10 ба номи Офтобак Нодира Азамқулова ба сухан баромада бо ифтихор аз дастовардҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарф зад ва ҳамагонро бо ин ҷашни фархунда шодбош гуфт. шукри истиқлоли давлат мекунам, шукри тинҷию адолат мекунам. имрӯз мо шукрона аз он мекунем ки дар зери парчами истиқлолият, дар зери осмони софу беғубор умр ба сар мебарем. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи мардумони Тоҷикистони азизро, аз он ҷумла Панҷакенти Бостониро, аз номи маъмурияти муассиса, аз номи тамоми кормандон ва дӯстрояконе ки дар ин ҷо таълиму тарбия мегиранд, бо омади ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона муборакбод мегӯям. барои ҳар яки онҳо хонаободӣ, тансиҳатӣ ва барои дӯстроякони мо тани сиҳату хониши хубу аъло ва рафтори намунавиро таманно дорем. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз кӯдакистони рақами 10 рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шоҳусайн Солиев аз кӯдакистони рақами 10 ба номи Офтобак.